ovde u ovom muzeju su sve originalni eksponati. Eksponate naravno smo prikupljali od naših trubača širom Srbije i to je ono što ovaj muzej čini jedinstvenim. Nijedan eksponat nije otkupljen, svi su pokloni tih trubača jer jednostavno oni su želeli da daju svoj doprinos u osnivanju ovog muzeja. Truba se najpre koristila kao vojnički instrument, možda zbog svoje gromoglasnosti, da se čuje na daljinu. Trubom se zvalo na zborove, oglašavala se velika opasnost, jer da ne zaboravimo, na ovim prostorima tuđini su stalno harali, tako da na neki način ona je pozivala na odbranu, na zbegove i znači ona se nosila u ratu. Truba je prošla i Solunski front i brojne srpsko-turske ratove i razne bune i ustanke. Tako da, kada smo se konačno oslobodili od Turaka, došlo je vreme primirja, zatišja, kada jednostavno truba je utihnula. Međutim, ona je ubrzo je našla svoje mesto, a to su svadbe, krštenja i veselja, tako da truba je dobila svoj značaj na veselje i na radost. Zato se ovde i kada počinje Dragačevski sabor trubača, kaže trubi trubo, na veselje i ni za što drugo. Mi nismo procenjivali vrednost eksponata, svaki ima svoju priču, svaki je vezan za pojedinog trubača, za neke njihove pobede, jer su se ovde posle svakog sabora trubača određivao se majstor trube. Naravno, nama je najdraža prva pobednička truba, to je Filhorna, koja je pripadala prvom pobedniku prvog sabora trubača iz 1961. godine, Desimiru Perišiću, a Desimiru Perišiću je na 50-godišnjicu sabora trubača na ulazu u Guču otvoren i veliki spomenik, odnosno podignut je veliki spomenik. Postavka je posvećena Rajki Borojević, ženi koja je za vreme Drugog svjetskog rata bila izbeglica iz Bosne, koja je svoje utočište i spas od ustaškog noža pronašla u jednoj porodici u Dupcu, to je porodica Tadića i ona je živela 4 godine sa tim ljudima. Za to vreme je videla koliko su žene vešte ručnim radovima, koliko divno tkaju, koliko su prave umetnice i prosto je bilo krivo i žao što one to ne mogu ni na koji način da unovče, niti da jednostavno i videla istovremeno obespravljenost tih žena i žena koje jednostavno nemaju ni svog novca ličnog, jednostavno želele da tu da svoj doprinos. I naravno, kada se završio rat, ona je na odlasku dala čvrsto obećanje da će ovom narodu da pomogne i 1952. godine ona dolazi u zimskim mesecima u ovaj kraj i jednostavno kreću kursevi, domaćički kreću kursevi opismenjavanja, jer su te žene uglavnom bile nepismene i naravno ona organizuje Dragačevsku zadrugu tkalja gde one počinju da tkaju i da zarađuju svoj prvi novac. To je bio jedan veoma veliki revolucionarni pokret jer one tada počinju da zarađuju, počinju da doprinose u kući, u porodici i naravno menja se njihov društveni status u ovom kraju. I još da vam kažem da je samo posle nekoliko godina ona uspela da organizuje i takmičenje, biranje prvog najboljeg muža gde se cenilo i merilo koji muž najviše pomaže svojoj supruzi, a taj film, o tom događaju je zabeležio i Puriša Đorđević u jednom svom filmu.